Shubor nakaslem jong unong san Hima. President kari Amerika Donald Trump batu President ke Ukraine Volodymyr Zelenskyy mendagasngi ke lapelong ya ke Ïakren halgi kam thama St. Peter's Basilica Shwaban sedang ke jinglet on tap ya Pope Francis. President ke Ukraine hapo rinsan X ula pelat ya kidur balai I ba udang syong mar persya batu Trump hapo kate ke Ïingmane. Zelenskyy habat ho ke X ula ong bagani ke Ïakren do kalong ke babaha ngile Ïakren shibun ke aka iwei hadin iwei pat ula ong. Banyada ya kibriu jongi banwan ra ya kejing suk kejing suk ke bane ke bala ban khanglat na kejing wan da ke weipat kathma kedi kejing lang ke balong kum kenuksa ke bala bandong kum ke ban sa khana pateng ladangi yo ya kejing mi ke babaha na kejing trilang la ong Zelenskyy kini ki arngut kinong yalam kidalet sha St. Peter's Basilica mdagasngi banne buram khaddo ya ukpa Bakhuid Pope Francis ha Vatican kabadi kesngi on tap ya Pope ki khubor ki yatho baga Ïakren hapdeng utram bat Zelenskyy kalane kumba khatsan minit bat kini ki arngut ki lakular ban beteng ya Ïakren yasuk